Ni kadek Manik Vidya Dewi ngalahin ulian serempet mobil di Banjar Dinas Bingen Banjah Desa Temukus Kecamatan Banjar tugas Sabtu 8 Januari sautare jam 1:30. Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya nyelasang korban kadek Manik dadi korban tabrak lari. Awalnya korban ane asalnya uli Banjar Dinas Pangkung Dedari Desa Melaye Kecamatan Melaye Jembrane entu menekin montorne uli kauh lakar nganginang. Di subane neke di lokasi, korban lakar nyalip mobil ane di mukane. Mare lakar nyalip, ia serempete ajak mobil ane sing tawange identitasne. Cek langsung montorne korban ngelimpeng ulung dirurungi. Pas entu ada motor masih uli kangin, ane sing tawange masih identitasne. Entu lantas nomplok korban. Ulian kejadiannya entu korban lengene elung, metatu ditangkahne. Jani kasusnya subuh tanganine teken Polsek Banjar aja unit laka lantas Polres Buleleng. Tim Bali Express ngelaporang.